الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mga katutimanghuran balhurmat, pupujihan pamahatsusi Allah subhanahu wa ta'ala, inyari na kita simud maripa ashrul awakhir, paamuin mga adlawan, atawakan duman, hiyalgaan simpanghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aming piagbahasa long sinasawan niya hi Aisha radhiyallahu anha, apabila sumud na in ashrul awakhir, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahya laylah, buhiun niya, indum niya. Ay bima'na, igrab simpanghunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in waqtu dum, as-salatul qiyam, apagtahajjud, qiraatul Quran, hadzikir, iban sin ad-du'a, iban sin dugaing pa. Wa ayqadha ahlah, sarta batiun niya bihayani namuin ahli niya, asupaya makahampit sin karayawan, amuin yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon yaun, amuin pagnanan hambuk, doon nakabibidda din hakatan, amuna in Laylatul Qadar. Sabang tajagahan in amin ashrul awakhir, then hakawhaan tag-isa sa ambil pagkahinapusan niya biidnillah subhanahu wa ta'ala, di malipas kato inamuin duman sin Laylatul Qadar. Amin piyagihan sin Tuhan Rabbul Alamin, halam sin Quran mahamuliyah, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Inhang karum saja amin pagnanan Laylatul Qadar, labi indayaw niya din sinhang ibubulan. Inhang ibubulan bang tabis tahun, ulang labi kawaluan tagtu tahun palabi-labi. So, jakpat kita ha ibadah. Ampain kita mahang kita mag-ummul kawaluan tagtu tahun. Bisan kita umawot mohon pa ummul yaon, bukun kita sigurado in katan halong ibadah. Sa tanda rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisampa in kaunan sin pangumulan sin kita haupu-haupu sa bang tapakayon papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, labiluba na diha bulan Ramadan, tuhub kita ha ibadah. Bukun biyasin ummat na kauna, mahabain pangumulan nila, magumul sila mga hangibutahon, 700 tahun, 500 tahun. Sain kita, sambat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, a'maru ummati ma bayna 60 was 70. Impangumulan sin ummatku, haut da sin kaanuman, iban sin kapituan tahun. At inyabang ko makaliyo kapituan tahun, inyan pabonus kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sampa bihadto, haupo pangumulan sin kita, bang tapiyakay, papagtaatan, papagibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala, mayo kita din sin mga ummat na kaunayat. Sabab wayrun kanila biasim biakatu, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga palangwan ha agama Islam, in pangumulan sin kita makaabot maripa bulan Ramadan, labi-luba na maripa ashrul awakhir, ini tanto tuod amin paksa sa lagu-lagu dihil kato sin mahasus si Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-luba na bang kita jakpatan sin duman sin Laylatul Qadar, masya Allah. Biadin na bang in kahaba Ramadan, jakpatan kita sin Laylatul Qadar, piagbahasa di ikasipat in taon sinamin amal ibadat tamararata pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanadi haduman ini mga palangwan na agama Islam, subay tatuod tuyuan mag-ibadat. Wasahan ta sin adlaw,
tumindog kita sindum sin salatul qiyam, qiraatul Quran, al-zikr, wat-tasbih, iban sin kaibanan ibadah. Supaya di kita malugi sinamuin karayawan dihil sin Allah Ta'ala katu diha ashrul awakhir ini. So mabaya ako sadya bihayan dumihil tiyo-tiyo pangajian hatungod sin i'tikaf. Pasal in Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyalgaan niya in pag-i'tikaf. Lawilu ba na diha ashrul awakhir. Sambat sin Aisyah radhiyallahu anha sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam mu ipahukum Tuhan wala niya tud biyutawanan in pag-i'tikaf ha masjid niya. Dahil sin nakauna sambil halas Ramadan in siya mu'y napahukum Tuhan masih siya nag-i'tikaf. So kan na ini ni sunnah mga palangguan ha agama Islam. Sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya niya bihan ipakita kato in kahalgaan kalagguan sin pag-i'tikaf. Sabab ini ni mahang-mahang in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam uminang sin sunnat ini. Maitungda simbiya mga gulamay lima sin kita in mga ummat sin Nabi amin mamaugbog sin amin sunnat ini. Ang kana subay na to upihan in panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatugtub kagaus-gausan sin kita supaya mahampit ta inamuin karayawan dihil sin Tuhan Rabbul Alamin kato diha bulan ini. So rin hati sin i'tikaf. I'tikaf long sin mga ulama luzumu syai' wa hibsun nafsi alayh. Amunain tumutog kaw doon hauno-uno na. Amin steady kaw doon, di kaw mag-ig-ig. Biasa pantun, amuin jijil mo in ginawabaran mo doon ha tampat yaw. So amuin ito hati sin i'tikaf bangha bahasa Arab. Arapon ha baita sin mga ulama usyara. In i'tikaf luzumul muslimil mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Amunain tumutog in Muslim al-mumayyiz bisampa siya bukun akil baligh. Bisampa siya bata-bata bangin siya mumayyiz amuin makapinig na siya sin ibadat iban sin bukun sin marayaw iban sin bukun makajarikan niya mag-i'tikaf. Magad siya hamaas niya haama niya supaya mabiyaksa siya sinamuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya paglaggo niya amuyag tuin kiawulatan mata niya bihayan. Bisampa tumaykod na imaw-maas niya, masih niya continue na min sunnat yadto, uupihan isab si mga anak niya susungon zaman. Basta in siya mumayyiz, tumutog siya doon hauno ha masjid. Unin maksud niya tumutog doon ha masjid, li ta'atillahi azza wa jal. Kalna magtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang sinamuin, piardaakan kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Muna-muna niya sambayang 5 waktu berjamaah. Ikatindog niya ha masjid. Iban si mga salatun nawafil, mga kasunnat-sunnatan, bihayan. Labilu ba na bihayan amuin salatul qiyam, tunga doom, ha 1/3, ha thuluthul akhir. Then ha doom, 1/3 makapinsin doom, tumulahad siya sin tungay risuk doom, kalna magtahajjud, magmunajat, iban sin Tuhan Rabbul Alamin, iban magbasa sin Quran, patauron niya in istighfar niya, in tasbih niya, pagpangayo niya kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyat to maksud ang kansiya tumutog doon ha masjid kalna mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod in maksud, pagsud niya pa masjid, tabi ayaon magtihumiklad sin kulangan niya ang pamatug. Matug kaagin hinang, suway na to nga doon, ang pasiyabihayan magbati. Bukod bihad to. Hapagsud mo sadya pa masjid, sumambayang nakausin na mo yung tahiyatul masjid, supama, iban pagbasta na ko Quran, pag-ibadat na ko uno-uno bihayan, kagausan mo hinangon, bukod sadya matu bihan. So amo yato inamuin i'tikaf in hatihan niya. Adapun in hukuman niya, ini sunnah, bukod siya wajib, sunnat, sabab kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyasin sambat, wala niya to dinibyu tawanan, dugay sin kabuhi niya. The same time, long sin kaibanan ulama, qurbah ilallah. Ikasuok mo ini patuhan Rabbul Alamin. Sababin ikaw, binin mo, in kabisihan mo habay, in pag-usaha-usaha mo, in katan kalikapan mo dunya, binin mo na sumud ko pa masjid mag-i'tikaf, kalna mag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya ko makasuok patuhan Rabbul Alamin.
Sabab yari kau halom sin bay niya, ini kau bisita niya. Ini kau special guest niya. So uno-unin pangayo mo, biidnillah subhanahu wa ta'ala, hitugot niya kay mo. So in pag-i'tikaf ini ni sunnah. Bukun siya wajib. Mawajib siya, bang so pa maaon nadar mo. Amin nakatungga kau, so pa malong mo bang murah-murahan, redziki anak sin Allah ta'ala, mag-i'tikaf to dako. Bisan dako man ang karumang kaadlobyan. So sabab ini kau nakatungga, nakanadar, wajib kay mo, subay mo yato, tumanun. Subay mo yato, tumanun. Biasin na naghapen kan Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Waktu jahiliyah, in siya nakanadar. Nakadar siya mag-i'tikaf sa Masjidil Haram. Wasman siya nakasud pagka-Islam, biyaitaan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long na ya Rasulullah, inaku nakanadar ako mag-i'tikaf sa Masjidil Haram. Ang karum. Urin sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awfi binadrik. Tunaya in nadar mo. At tinatumana bang unin tungga mo yato hinang. So hinang sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya tu wajib ka niya sababin siya nakanadar. Adapun bang wala kita nakanadar ini sunnah ka tu simpanguna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intanda niya hapar man sin Tuhan Rabbul Alamin suratul Baqarah naraak niya in Nabi Allah Ismail iban sin Ibrahim alaihi salatu wassalam in subay tattaplanuan in bahay sin Allah Ta'ala. Hapar man niya ang tahira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. In subay tatap ni ulanuan. Inawin bayiku long sin Allah. Amuna in Ka'batullah Sharifah, Masjidil Haram. Bukun sadya yadto. Katan kabaybayan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka masjid-masjidan niya. Kawajiban tayadto in subay talanuan. Bang aun kakitaan talummi halom sin masjid ayaw ta napasaran indu kaing mamut pa sin lummi yadto. Once kakitaan mo na in lummi, puton mo na magtuy, bukiton mo na magtuy. Halom sin masjid iban nakuha niya. Sabab daakan niya tukato sin Tuhan Rabbul Alamin, in subay tattap malano, in bay sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Susiha inamuin bay kulong sin Allah ta'ala, lit ta'ifin, para ha mga tao magtatawaf, magkukuliling, dun ha Ka'batullah Asy-Syarifah. Wal-'akifin, iban ha mga tao mag-i'tikaf. Amin tumutog dun halong sin masjid, kalna mag-amal ibadat fa Allah. War-ruk'i sujud, iban ha mga tao magruruko sujud. So diha ini mga palangwan ha agama Islam na mention na sabot halong sin Quranul Karim in kahalan sin i'tikaf. So intanda niya din na hadith in baita katu sin Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sabunnal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan niya mag-i'tikaf siya halas 10 days makapin sin bulan Ramadan sambil in siya muwi pahukom Tuhan. So ijma' ang mga Muslimun in i'tikaf ini sunnah nasabot sa Quran iban hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ijma' sin mga ulama. Mga palangwan ha agama Islam pagka kaingatan ta na inamuin i'tikaf iban sin hukuman niya bihaon ingatun ta bang unin syarat niya. Sabi ni i'tikaf hamog siya ibadah. So aun siya syarat biada sin sambayang, aun syarat sin sambayang. In sambayang subay kau mag-air in syarat niya. So bang kawayron air mo di masah in sambayang mo. So bihad tura in i'tikaf pagka siya ibadat aun ini syarat niya. Muna-muna din ang mga syarat sin i'tikaf ay yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqilan. Subay in kaaunan sinamuin tao mag-i'tikaf in siya muslim. Nag-agama siya sin agama Islam. Iban si mumayyiz, amin bata-bata makapinig na sinamuin, marayaw iban si bukon, ibadat iban si bukon. Iban subay siya aqil. Inati sin aqil, aun pamikil niya. Bukon isab siya, bisan na in siya longta malaas na at tawakan sugul na, bang tabi ay aun kulang-kulang yung pikilan niya, biya mga dupang-dupang, na bukon niya tumapatot ka niya in mag-i'tikaf. Sababin siya, bukon siya aqil.
Sa bisan ni sab siya bata-bata, bang siya taga-akal na inya tu mapatutkan niya mag-i'tikaf. Nah, so mo yatuin ika-isa din ang mga syarat sin mag-i'tikaf subayin kaunan niya Muslim iban aqil. Ikaruha syarat niya an-niyah. Magniyat kita. Sabin katan amal ibadat ta, matar bilang siya ibadat, bang aun niat. Bang wayron niat, di siya matar bilang ibadah. So uno-uno hihinang ta, subay doon sumasarta in niat. Biasin kaina si mambayang kita, salatul isya. So in niat ta, sambayang isya. Umusman kita sumambayang isya, sumambayang kita tarawih. So in niat ta, salatul tarawih. So sumungsong long tabihayan, amin salatul witir. So pama. So in tiap-tiap ibadat hitindog ta, aun niat niya. So bihad tura in i'tikaf, subay aun niat ta. So magniat kau, amin tasdik simpangatayan mo, in ikaw mag-i'tikaf. Salta, amin adlaw atau kandung kagausan mo yato. So pama, hangku adlaw, amin halas 10 days, so in niat mo, in ikaw mag-i'tikaf, karena sin Allah Ta'ala, halom sin hangku adlaw, iban hangku dum. Atawakan, long tahang kapitu, alakwakan, halong sintu adlaw, atawa depende na inamuin kagausan mo. Sa baba-baba na bilangan sin i'tikaf, amin pinaka marayaw amunain hangkarum iban sin hangkaadlaw. Amunaya yung pinaka mababa, lukay sin i'tikaf mo, hangkarum iban sin hangkaadlaw. So bang kau mabaya, sungsungan pa siya parwa adlaw, dua room, atau akan tu adlaw, tu room, depende na yato ha, piyag niyatan mo yato. So amo yato in ikarwa din ang mga syarat niya, an-niyah. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta'alaw sa hadith niya, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. At in kakahilang tayo ni tarbilang siya amal ibadah, bang yaon o si masarta, niat niya. So bang mayroon niat, di siya matarbilang yato. Nah, so hikato niya ay yakuna li'atikafu fi masjid. Subayin kaunan sin pag-i'tikapan mo halong si masjid. Di makajari long tahabay. Habay ko mag-i'tikaf atau ka na prayer room. Amin di pagsambayangan bihayan sin jamaah. Nah, atau kan hauno tempat di manjari. Subay tud siya ha masjid. Sebab nasabut halom sil Quran maha mulia ha suratul Baqarah ayat hanggatus kawaluan tagpitu aparman sin Tuhan ta Rabbul Alamin wa antum aakifuna fil masajid. Hahalin kamu nag-i'tikaf ha ka masjid-masjiran. So nasabut diha ayat ini in tempat sin pag-i'tikapan sin kita wayron dugaing bangbukon masjid. Di makajari ha dugaing lugal. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya nag-i'tikaf halom sin masjid niya. Wala siya nag-i'tikaf halom sin bay niya. Bal halom sin masjid siya nag-i'tikaf. So hikaupat syarat sin i'tikaf subay in kaunan sin masjid yagsambahayangan barjamaah. Labi luba na itindog doon in Jumaat. Sa bangin masjid wala itindog doon in Jumaat, iban sambayang barjamaah, di siya manjari pag-i'tikafan. Biyasin mga matao din ang mga kamasjid-masjiran, kalabayan sin kita, bang kita magtulak-tulak, adaigdan, masjid sibi-sibi, wayroon tao, in magsambayang daroon, in mga musafir. Wayroon di hitindog doon in sambayang jamaah, labi luba na in sambayang Jumaat. So in masjid, wala kaya tindog in Jumaat, iban sambayang jamaah, di iyat tu manjari pag-i'tikafan. Subay in kaunan sin masjid, yagsambahayangan barjamaah, iban sin salatul Jum'ah. So may atuin syarat ikaupat sin i'tikaf. Ini kalima, syarat sin i'tikaf, at-taharatu min al-hadathi wal-akbar. At-taharatu min al-hadathi al-akbar. Awin subay siya sutsi, hadath dakula. Unin hadath dakula, bang hadwa magtiaon, amuna in junub. Subay sila sutsi din ha junub. Di man jari sumud in tao pabahay sin Allah Ta'ala bangin kaunan niya halong sin junub. Demikian bang hatungod ha babae sutsi siya din hadath akbar din hayd atau kan din ha nifas. So in babae demikian maka jari siya mag-i'tikaf pa masjid ha sa asyarat
amin di siya makadihil fitnah. Di siya makadihil fitnah mga kausugan. Halian niya inkatahan uno-uno, tigduhanan makadihil siya fitnah mga kausugan. Sa bang di da siya ikarihil fitnah, ayaran niya rabihayani namin ginawabaran niya, makajari siya mag-i'tikaf. So magawa, bang siya diatungan sin waktu paghahayad niya alom sin masjid, sa roon doon gumawa na siya, muin na siya pabay, batal na inamuin, i'tikaf niya yato. Na. So amo yato inamuin, hikari masyarat niya. So bangin kaunan sin namin Muslim, alom sin masjid sa abo nag-i'tikaf, na natug siya sindom na nakainop sa upama aon gimuwa kaniya, so yato hadath akbar. So saroon doon subay siya gumuwa din na masjid. Gumuwa siya din na masjid, mamaygo siya sin hadath akbar, ampa siya magbalik sumud, di dayat to mabatal. Inamuin, i'tikaf niya sabab wala niya ra piyagtuuran in siya nakapanagainop sadya. Sa subay siya gumuwa, mamaygo hadath akbar, ampa siya sumud magbalik. So amo yatuin biya mga syarat sinamuin i'tikaf. So in taong mu'takif, di siya makajari gumuwa din na masjid. Amuin magtambay hagwa yaon buat malainkan subay sadyaon hajat niya. Bangaon hajat niya biya si mga nabatal in air niya, so kagunahan niya gumuwa mag-air in yatuay ron sa niya. Atawakan in hajat niya kumaon atau uminom, bang wayron magdarakan niya pagkaon niya mari pa masjid, wayron sa niya kumaon siya doon hakadda yaon bangaon kakitaan niya, uminom, paubos, muida siya magbalik pa masjid. Di siya mag-standby, magipag-meeting-meeting doon kadda yaon. Sababin siya halong sin i'tikaf. Na, sa bang turon niya, biya mga gumuwa, wayron hajat na inya to, di yato makajari. Di makajari. Sa bang mamisita kaniya mon pa masjid, makajari day sa entertainon niya sa sumakawa bukon malugay tuod. Biya sinamin hinang sin mga kaasawahan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piagbisita siya sin asawa niya mon pa masjid, pagdahan siya pagkaon, pag-inom, entertainon niya sa didalumugay, mamaid na muwi, haturon na isab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mon padan labayan sinamuin asawa niya yato. So, amo yato din ang mga mustahab. In sarayaw-rayaw, hinangon sin tao mag-i'tikaf, halom sin masjid, yaqta'ul ala'iq amma siwa. Bugtuon niya na abang uning parsupatan niya haruaing, mga transaction bihayan. Hibin niya na ayat to, subay na siya mabus mag-i'tikaf, ampa niya continue nin hinang yato. Pakansangon niya, inamuin pagsambahayang niya. Focus siya magsambahayang. Uno-uno sambahayang sunnat. Sa kabilang baba talin air niya, mag-air siya, ampa siya sumambayang sin sunnat udu. Pagsilak sin matasuka, sin mahinaat, sumambayang siya sunnat ad-duha, bihayan. Pagtunga doon, sumambayang siya sin salatut tahajjud. Sabihan to, patauron niya yung pagbasa Quran, pagzikir, pag-istighfar, iban pagpangayo, kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. So, in pag-i'tikaf, aun siya makabatal. Pagkakaingatan ta na in syarat, bihaon ingatun ta in mga makabatal sin i'tikaf. Uno naman yan, in makabatal sin i'tikaf. Ikaisa niya, makabatal sin i'tikaf, al-khuruju min al-masjid li ghairi hajatin amdan. Amuna in gumuwa din na masjid. Hawayrun hajat niya, pagturan niya gumuwa. Biyasin nakita kain na, amin mag-istambay siya hagwa, magpag-story-story, inya tubatal in uno niya, in-i'tikaf niya. Sa hambok din ang mga rukun sin i'tikaf, in subay ikaw, tumutog doon. Tutog ka doon, halom sin masjid, di ikaw gumuwa, bang bukon hajat. Once in siya gumuwa, mamisita pa mga bagay, mamisita maun pa bay, sinduhay nga to mag-istambay, hauno-hauno na inya tubatalin uno niya, in-i'tikaf niya. Pagtumtum niya in siya halong i'tikaf, subay siya magbalik magtuy. So amuyan to inamuin, ikaisa din ang mga makabatal sin i'tikaf. Ikarwa, makabatal sin i'tikaf, al-jima' walau kana dhalika laylan. Tabiya, in makabatal, amuna in magjima. Jumima siya asawa niya. Bisang pa in kaunan niya do. Bangkaw mu'takif, sibu na bulan Ramadan, iban simbukun bulan Ramadan, once in ikaw nakaniat ka nag-i'tikaf,
adlawan piag niatan mo doon nakahang kaadlaw atau tu adlaw atau kanang tu adlaw ang kudum bangunin piag niatan mo once in ikaw gumawa din na masjid matuko pabay kumuha na asawa bihayan jumima na inya tu batal na siya batal sa ruon doonin amuin i'tikaf so Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhatab siya sin Allah subhanahu wa ta'ala lahum sin Quran maha mulia wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ayaw na kamu sumuok pa mga kaasawan sin kamu, hahalin kamu halong sin i'tikaf. Hati niya, once sumuok kita kanila, na inya to batal na i'tikaf ta. Damikyan lang si mga ulama, sud, doon na hukuman sin pagjima, makabatal sin i'tikaf, bangin kaunan sin tao, mag-imagine siya, bihan. Mag-imagine, halong may i'tikaf, nag-imagine siya, sambil ang gimuwa kanya. Na niya to batal na yatuin i'tikaf atau akan tabiya turun niya pagwaon si budadum iban sin adlaw na inya to makabatal sin i'tikaf so subay tayat to sabalan subay tayat to ayaran sababin kita halaw ibadat so mo yatuin ikarwa dain ha mga makabatal sin i'tikaf hikato dhihabul aqal bang maigin pangannal amin pamikil sin tao bigla na sadya nalawa siya sayo, di na siya makasayo, atau akan di na siya makapikil marayaw, bukod na marayang pamikil niya, na inyad to batal na inuno niya. I'tikaf niya, subay na siya gumawa din na masjid, muwi na siya maun pabay. Ini kaupat, makabatal siya i'tikaf, hatungod si mga kababaihan, al-hayd wan nifas. Abang aon gimuwa ka niya hayd, bihayan dugo, na once aon gimuwa na batal na inuno niya, i'tikaf niya, subay na siya sa ruon doon, bihayan mo'y pabay. Ini kalima, makabatal si i'tikaf, ar-riddah. Amo na yung pagmurtad. In Muslim, biasa pantun, magduarwa siya akaman niya, bihay ni, simod papikilan niya, biya nagduarwa siya, sambil nakapag-desisyon na siya, gumawa din na ka-Islam, amig na siya din na pagka-Muslim niya, so inyat to, batal sa ruon doon ni i'tikaf niya. Amo pa ka bang i'tikaf batal katan amal ibadat niya yato batal yato katan once in Muslim nagmurtad tanda niya parman sin Allah taala suratul Zumar la in asyrakta la yahbatanna amaluk bang sadya ka magsyirik tan tutud batal in katan amal ibadat mo so amo yato inamuin 5 perkala makabatal sin i'tikaf. So murah-murahan mga katutimang uran na agama Islam bisan pa in kaunan niya waktu hupo aun makata pangadjian hatungod sin i'tikaf inhati sin i'tikaf unin hukuman sin i'tikaf uno namayan in syarat sin i'tikaf iban sin mga mapatut hinangun iban di mapatut hinangun halom sin i'tikaf iban sin makabatal sin i'tikaf murah-murahan anugharaan kita ni sin Allah taala taufiq mapakaita inamuin kakusog ta ini inkapin sin kabuhi ta ini papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na yari kita ha ashrul awakhir magniat kita diin na sadya imbiya mga katanaman mag-i'tikaf doon nakahangkarum atau wakan ng kaadlaw atau wakan 2 adlaw atau tudum 2 adlaw in labi marayaw na tudbang mo piadyak na in hangku adlaw makapin simbulan Ramadan biyasin na hinang simpang hunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam murah-murahan pagbarakatun in waktu natu tay maunin amal ibadat natu amin ya rabbal alamin syukran ala husnil istima' subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.